kane Tour du Rwanda mu magare yongeye yagarutse muri 2022 aho izatangira tariki 20 Gashyantare kugeza tariki 27 Gashyantare 2022 ariko Horizon Express yongera kuba umuterankunga. Horizon Express official supplier of Tour du Rwanda, Horizon Express official sponsor of most competitive of Tour du Rwanda. Horizon Express ku burambe bw'imyaka igera kuri 16 batwara abantu mu turere two mu majyepfo Huye, Nyanza, Gisagara, Nyaruguru, Nyamagabe, Ruhango, Muhanga, Kamonyi ndetse ikavana n'abantu ku isi itenyanikana basubizayo ikomeje kuba ubukombe naho itaragera umusibo n'ejo ikaba yahasesekaye ibatwarana n'ibyanyu ndetse n'amakuriye. Si ibyo gusa bagufite na hoteli iteye amabengeza mu karere ka Huye Kasa Hotel. Mujye mutega izindi modoka ari uko iza Horizon Express zuzuye naho Horizon Express itaragera umusibo n'ejo ikaba yahasesekaye. Elengido Transport.